muri Malawi ishuri rya mbere muri Afurika ryigisha iby'utudege twitwara tuzwi nka drone rirateganya kwigisha abanyeshuri 150 gukora utwo tudege no kuziyobora bitarenze umwaka wa 2021. Muri Kongo abantu bagera kuri 36 biciwe mu gitero bikekwa ko ari cy'abarwanyi mu ntara ya Beni ejo kuwa gatatu. Hari habanje gutangazwa 15 gusa. Mu gihe ubukungu bwa Nigeria bufite ibibazo, ubucuruzi bw'inzoga yitwa burukutu burimo kuzamuka. Icyo kinyobwa gisimbura byeri kubera ko gihindutse kuyirusha, ni ikinyobwa cya gakondo cyabo mu bwoko bwa jukunu bo muri Nigeria rwagati no mu majyaruguru. Mu Misiri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryanditse umukinnyi ukuze kurusha abandi ku isi wababigize umwuga ni umukambwe Elden Balder w'imyaka 74. Naho muri Cote d'Ivoire kandida perezida wanabaye umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Guillaume Soro aravuga ko azakomeza kwiyamamariza kuba perezida nubwo yashyiriweho manda yo kumuta muri yombi.